wote asese you funu pesa mo te asese de mo baguo no na mo betwa ade bia wo no maame wa kwantuo ma wo ye no bia no wo ba de bi be ye wo ya ma no mo kan bi kire ye wo ba wo de bi be ye wo se wo tie wo maame kasa wo ba betie wo kasa se wo tie wo maame kasa na wan kasa wo lead your life anyhow mess up wo ba de bi be ye wo ba de bi be ye wo enti you from aba monsro nyame wate na bibi ba se wo sro nyame a onyankopon obete nanim a kire wo na obeboa wo ahwe se nema besi wie na Kristo anim onyama daddy the prodigal son no ebi asida about time mo manen hamo ebi asida the prodigal son no oje na japade anyina akoye no eventually ohun sa fe de komo de no de so san ba fi oba no wato party ama no na waje no menhwe eyawa wode wa famu na mom hwese we nyame abode ena nwumre kakra me woka e de ma ye youth ene ye busua ene mothers maame no ne papa no se enhwe de akola na ye emom hwe de nyame betimi aye e de ama wo ene wo pa no yankopon onhyira wo Ewurade nte wo ho o manasem nto wakoma so na umre wo ho ase emfa nhyɛ wo maame no papa nsam na semre pam no Ewurade wawie school akọ age abo doctor o PhD kakra na wawie school na mra so se wo be ware ne agya wo kwan a eye nhyira nko a ede na efese wo maame no papa agya wo kwan ama watu akotena wa wo fie ede na efese wo maame no papa agya wo kwan ama wa ware fefefe ede na efese wo maame no papa hyira wo enhyira wo ho na nko na abonten ho hu sorti ase menimu kwan ya Queen Elizabeth befa so obebọ mpa ya ama Harry ne yire ene ne ba no wagya wo mu kwan abrowa ne yam hihye no so ate ase adofo no abrowa no ne yam hihye no wo yo ba tanti se wo ne yam hihye no ye me nanan wo mu no so mu mienu pe wo kwa hen enso akwala ne se kwa na obekọ ede na wo beye kwa na obekọ sari ya oni pa bebre wa sorry dem ekanya me betina ni mo kire wo mo enso wo mo se kwa na obekọ no akwayera enti enne ya wo the prodigal son King Harry oso open freedom me pese youth no moti ase se freedom ade afuo bia enya de papa freedom open freedom you mess up either you lead a successful life with Jesus Christ or the word will lead you but so who say whom I am why am I here edie na me wo ha and what do I have to do edie na me pesa me ya you will be very careful to consult your parents, including the loved ones out there. And so, this afternoon, I want to encourage you. Say, and faho, and they said they sit here. So, obanya 17, 20, what if you are managing your one? Well, we are university pair or back as over two, no two. Womutu so aya how afa no my depressed no my frustrated they don't know what to do na afa na wi ase bo mo ma na ye o mo nwanwa aya asoden a wo ye no eno na ma wi ase den e bo ma asoden you force yourself to go. You force yourself to go and lead your own life. And so it shall never be easy for you. Ya moudia say ebe ya hard ya ma nemom ya be kan say Ewurade moa. Enti mo ma abata nyina ya mfa nyame moa ema ya ma no. Ya kan kire Ewurade so moa wo mu na de aka nyina wo nyame nsam.
wo ma akonyinara ena awurade ehu ommobo on fada drum to wo so no mon kai se me na ne magam popomia abonten sofo pomia so obi ampema pa onyame pemasem se wo yobata na wo manyina agya ofie ena wo ne wukuru ti fitomu a enye hwe ti ase se awurade se nipa nyina po a onu nyame obefa o David kan bi se yeso ye fa ne saa ebeboa pa na me bisa se ye de nkola ne ba abro kire no na ye ana se wo mutena Ghana na nkaye hwe wo ko Ghana nkola ohwete no musi bra wo ho ase ena abro kire ha so wona oba na tie nso wo mu obia na no waka asam no waka se firi ne to nso waka kire adult forum akopon shira opa hwe wa yanko fam ye youth de wodada wadwene se firi fie no ontimi nkoboa wa bonten ene ye mo anipa onyame na bo anipa hwe wa yanko fam ye hwan na wone ne di nkomo hwan na etie wanu masam bia ma wo hwe wa yanko fam ye hwe wa yanko fam ye adofo no yankopon shirawo onsiesio ne srawo shema obi na yehu se abontena wo mo kono mo nko yehu ken heron obekọ no wasan aba because bibi anywhere awokofa after say when magnum awu bebre na mo lead mo life makoto mo dan na mo tim na mo lead mo life no doesn't mean say what real life no. After you left your mom, your dad, your family to go out there and to make your own life doesn't mean you will go to heaven. Shesha onyankopon akira kwan na obeje wo no fiefo nyina nkwa. Love Jesus and he will love you. Love Jesus. Adofo enkwala no youth mo amo Ghana munya isaka wano munya sansem hono no gas na maya mo ho kwen ediaba no eno so munya sa moto no ma so peso pragu moto no munya inufuo mo mpane amabobo no mo ha adene no munya nkrofo kunu amoji wo mo no na de wo twen bia nyame opagya no munya nkwala bone no na yesi so ne ye nkwala bone anke ya nwomo amamo ameduru sei enem rantie ni nkitesia mama mawofo edi awerho mama mawofo su enne wo bati abrochire obie na no waka asema waka se firi to obie na no waka se wa anwene ho no waka no poto no de akire wo na de wonte kasa no de ene waka ne se esuro ha bum no de akire na ye wakoma ya mesrew fo wakoma to nsuo nyunu na me de awurade kasa kire me da efa nkwala we no ho enti ne enipa ne be kasa screamia me nka bi da de asa me kan no maka no bisa sa die na asi unya ansa fine wanya ansa fine for the Lord is with you as a parent. May the Lord richly bless you and make you a blessing to many nations. Your young ones dream to become a blessing to many, many people, not only yourself. Some they become selfish. They don't recognize their parents. They don't recognize their brothers and sisters who are home. They become selfish. They don't even remember. So, oko school, your school fees need be on kai. If you are a youth today, hearing the sound of my voice, don't become selfish when you leave from home. Mommy and daddy sacrifice their life for you to survive. Your mother sacrificed her life for you to survive. Don't go out there to mess up without remembering your mother. If you from today, you don't even talk to your mother, you don't recognize your mother, you don't care about your mother, I want you to change
now in the name of Jesus Christ. I want you to change. Put laughter in the heart of your mom and your dad. Put laughter in their heart. Let them rejoice. We give birth to our children to enjoy them, not to cry on them, not to be disturbed on them, not to be frustrated on them, but we enjoy our children. That means you become a good property for your family. You are a good property for your family and your parents. And therefore, brothers and sisters, I want every youth to be revived. Revive your mind. Revive your mind. Revival. Let there be a revival in the life of the youth. And yes, our 2020, life is very rough. Life is very rough. You for be a one ready, be a free Samuel ready. Now life is very rough. Bompire farmer youth, no more life is very rough. System name is very, very painful. And my mama and near what were very pain because of your behavior. No. Our children, the ladies are princesses in our hearts. The boys are queens, kings in our hearts. We love our children. And therefore, whenever you guys misbehave to your parent, it pains them a lot. Don't disobey your parent. Listen to them. Nobody loves you more than your parent. Your friends don't love you more than your parent. Nobody loves you more than your parent. And therefore, you got to be awake and open your eyes. Moya Ghana forma. Moya Ghana forma. Ufri Ghana. So when you brony mrofu sign said ye moya Ghana ni. Ye kura ma fi wo ho. Atacha wo ho. Ye dadum kania. Moya Ghana ni. So one share mrebi beso awa babrumu obia beko ninchi. Awa babrum obia beko ninchi. Ebeto brebi no. Obia beko ninchi. Enti sa wo se woni mrofo na agoro enti woni akata fo na agwo enti wo po ma me ne onua ma emre bi beba wo beko wachi enti Ghana fo ma mo hunu sa mo ye Ghana fo ma ensakraye mem munya rough no mo ya mo ma me e ma wo fo no obetime ne ma me ne papa gina abo atwede e wo abrochire pa Wobetime ne maame ne papa yiyi ade a ya anya bi da bususam ya anya bi da ya ntimi anya bi yesuro wo ya betua wo ya be se wa kakaduro enti ya anya bi da you fu na ya ne mo wa bro kire no munya ya bususam no obey your mother, listen to them. O maame in town, o papa in town. Awo ya o. O maame in town o papa in town adofonom. Youth, our young generation, awo ya na mo ba. Awo ya. Ti o maame no papa asem na be si wo yie. Obatan bia ni wa, wo pese ne ba anim gu ase. Se maame ne bia na no ka bibia na ya o. De wo de aye no na ya ne ya. Nti woni mo awrade a obeka bibia anhwe be hawo adofonom. Shania meye pa. Shania meye. Munya sama so mpre moto agumachi. Munya sama fa mo ho atomo kon ho a mo nenam jabra. Atade ayen yakuro mo yade kwa afuom no eno aha nanam eno na mo de bo life wa ha. Mo so mo ti abrochire. Mani abie. Obia nani abie ene obia wo tie na wo fo asam. Ono na nani abie. Kuraseni na ne maame kasa a wontie. Kuraseni na ne papa kasa a wontie. Eye kuraseni. It means say wani mie. University no ni ade amokwa na useless. Because emfamfa so papa bi ama. Enti yesramo. You to na mo tie me na no.
So what's one year be 1 year school 1 year be dia ene ene ne wawofo enka mom no mo de nhira atawachi no mo nhira okose no nyankopon de nhira esombo e de adi wachi anya sa wokọ aware a wo besan wo bobra bia nsiye wo ya aduma na e basa because wo ma meti ho also your mother is crying, your father is crying within their heart because of your behavior. What is this? Obinemu Ken Harry no omo kantra no say the decision I are wrong obato oba efie no yese queens and kings na gumu obi a wo mo bia ka abusua na ho ada na wote wo ho wakwa ware tuntum ni ba enti wote no tuntum fo ba bia be ko bia na ja so ho adan baby atuntum ni be wura biara na ja so ho anya trouble ana ye confusion enti a problem adofonom sasaben ena ewo edi magnum akire a enti ena wone ni kunu make decision say wo mutu afri palace nyame ni mu say palace wo no do abetena na pese oba tan bi ate ase say podigal son no ebi wo abusua bia mu enti afri samre ko wo ye oba tan ya mensu wasem nyina ye nyame asem podigal son no ebi ofie bia mu ebi akopie ewo Queen Elizabeth fie enti se bi be pia wo fie a enya dia enwanwa se bi be pia wo fie a enya nwanwa o the prodigal son no ebi apie ye wo prodigal sons we are prodigal daughters apie baby a enti nya dia enwanwa na ye youth no ye sramo ye youth no ye sramo ye youth no ye sramo Mama boku afrifie no mo hwehwa ma wofonom na mo maame no mo so eka ho bi na wo pa adwuma na ayi wadie no eka ho bi na wo ya bibia anya yie no fi so obatan bi o samon fifre ne nsuno mo adwuma wontimi nya wunti na wakoye sa adwuma no de atua wode aboa wode ahwew wonyine a wo se wabaso wote abrochire who damn you oh who damn you who damn you adofonom Wana damn us wana tufo wana twa kwasa wo mo jemo ho mina oya dan a oya Ghana ni ba wo chaji anya ye wo kasa oya broni a emfa oya Ghana ni okom ye kurom still ya mpra bonten flowers ni ho ento wo ha na wo fire wo sia chi nya wo da ho na wo tafre ya pempesa oba ta bia ma ne ba ne ti ase se ne sia chi nya ne da ho na wo tafre nti youth na mo tie me voice enanwumre no ade na ekoso ahemfie ho na ya metan nanka ye nim se ahiafo ma ene wo mo ya asode adwane frifie minim se se o hene ba so etimi to free ho efri ho adofonom you from Montio and penning force or hidden back and the animal men and the papa tiasie. Children who have mothers are very privileged. Who mama tiasiano who were very privileged to make successful life. Who mama tiasiano nyame washira namonim se nyame ashira mo. O maame no papa tiase. O tie nanim because when you nyansa wa university. Who damn you? Adofo. Obu wa maame ne papa enso wonim se wo nyame ahira no. Eda maame ne papa no omomo bi beka omo nsa gu omo bo no afena na wo begina ho abesu na ye too late wate. Dodi ope entina so obi pu Yesu a na nasema awere ho pa. Life will never be all right for you. You don't have to reject your helpers. Yesu kan bibi
wose me ko mema wo kronkron na ba no obeboa mo chigirafo no woba kaka mo niam nyina obeboa mo no matimi adi me ho adanse no mobobrapa na matena me mu na me so matena mu so ti ase enti brabia ye bobia no se yesu nyame wo kronkron kan ho wontimi nye abrante ne aketesi abrabia wo bobiara wo maame no papa nhira wo a enkoye. You can be nurse, you can be soldier, you can be what, so why ma me no papa bra wo mo bra no wo ma hunu se bra no ho abamfa so a na what do abra boto kon ho a you suffer along the road wo ho beto wo no na wa bra papa wo ho beto no wa bra enti youth na moko adi akoni aba mo ye adwuma enkoso mo wari ana e basa enyema nyina rough boys ya mo rough no enye se before bi na te Ghana no wo ye wo eye wo suban na wo bebu ni ha no o ma me wo su ni suo ba kuku from bia it affect your life. O papa su ni suo ba kuku bia it affect your life. Enti besramo akwara bi o ha na ne nana na tete no na ne maame de na tukwa akwa abrochire wo bedru abrochire doesn't mean say wo nana nya wo nana biemo efe na ka wo wie school ye adwuma no wo ma nana de $20 fa to nsuo nom na ka nana ka se nyame nhira wo eye nhira bebre wo nana esu wo maame esu wo papa esu wo expect say wo be kwa akobọ bra me na yeye bra bia wo bo bia ntimi nkoso because ye wado ba asase su no osu ya wado ba ye no osu enti ama brana ye den ama ye nkwala no e wa akwantuo obi sheda motobi mu enso wote abrochire o sheda motobi mu enso wote abrochire obi ti abrochire o sheda motom ena osu ne sramo na wa misbehave a afa wo kwa wo ba ma your youth mo your future generation na enam semuntie ma wofo asemunti no destiny na ekuta ono ontimi fulfill you I just say you come back to your senses unless you come back to your senses if you don't come back to your senses you are joking remember God gave you to a mother and a father. They raise you with their sweat. Esa fa so timi ba wo ho. Esa utimi tena eye adwuma wa ka me ma me se ohia me hwe wa ka papa se ohia me hwe na mom me $2 nie mama mato ayi flowers bi aba na card bi me da wase efe nyame nhira wo especially omo awo baako omo awo mienu obaya wo sa ya papa obaya wo sa ya papa enti sa wo asase we so na wo ngo ya mesra wo ha wo ho na nya nwanwa bi e bro so o krofo su obi se be wona me bodam kura me pe hey awo mo dam wo betimi e bia ma ya wofo bodam I carry her blood pressure sa mesra wo awo nti nwuate obanti menwu obi ama ne maame high blood pressure ne papa high blood pressure ne sent me come for life in the garden e di amawo wo no ma so ya sene a etumi be ye sa odue e di mamo enti life in the garden me come for di amawo so oba bi amwanya high blood pressure ne diabetes ne yare ahodo a mesrawo free life in the garden 437-779-9768 fresh number any ama obi into life in the garden ebe you pressure no diabetes no and was stress no adwendwene na ma wakoma ato yam life in the garden ti no ni product no ni season no emma ni panya asomdue emma ni panya asomdue so what I say ni season no and the milk ni ne nyama ni nyina emma ni panya asomdue life in the garden enti makamfo e the amount ne oil no so a fight cholesterol and bad fat nyina
enti ena anwumre onyankopon hyira awurade me da wase ena me de youth nyina ba wani ma awurade fa wonsa ka wo mo na rebuke obodefo agina to biara firi o mabrabom awurade ye ma ya de o mababro kire they are very fortunate but they don't know and they don't recognize woman nyentum se wo ma wofo ena nyame wo ye wo mo saa ena di nka enhyira na wo di ama wo mo enti ama abrabo na ya tete abatan nyina esu abatan nyina esu ena nwumre me bompa yese de ne ba to ba ha de ne ba bokwo de ne ba ne nkasa de ne ba di natam de ne ba ne nako awurade ji wo mo nyina eta okukum na siesie wo mo sesa wo mo awurade ne ye do wo mo dodo ye mani wo mo ye do wo mo enti awurade sade ye do wo mo ne nsa wo so do wo mo na wo do mo ma yen sesa wo ma dwene na sakra wo ma dwene na mo meye emofra papa na yenya omo ho mfaso yeda wase adom ninti sade ye maame no nya ye ho mfaso no yenso yenya ye ma ho mfaso adom ninti amen pa